Ia matangofia vi ingo le tua sa fapeona tala lo ia tato kalamini fiafi ia fa mai vi inga le tua tapina ina le o fi pesa le pischapo e te tau mono mea le vi inga ia te o Yesu e te tau mono mea ona fo le vi inga le tua ia ono le tele male ano no ia mesi sini o me ma va venga o fa le tua le tato wa o le ala le tai ao o le moi le po ngalo nga matatu te fai o va venga ia fai tato Bela fe me ele vi ngo de fia vi o tala lo ia tato po kala e ta tau ma no mea le vi na man fani tanga ia te o mato tu ia il so man malo Yesu ke mi so fo lo fo fatalo fatoi tato po kala me mo so saul ni va ma le fia ia amata le fatalo fo mai e tum mo mo lunga ia i le fio o tupu mai Nisi o Samoa o whaafonga mai ni fiafi. Ia e whatala whātua o na tofia le tua. Ia o ila tō moro. Whaia ngā ruenga o lango ino le upo le tua. Ia whalupi o tama whasau le langi. Ia e whatala whātua le sofi malo Yesu Keriso. Malo le soifu manuia. Malo le langi. Ia malo le soifu mau. Ia e whatala whātua fo I Samoa o whaafonga mai so se mea lava, so se mafuanga. I Samoa matunu e mamau. Ia le ngata ilea ia o ila tō lo whatau tō di mo tanga se nase. Ia o ainga, ia o no whanga o tangata mātutua. Ia o whalo whamwhatala whātule. Ni po kalame o mwana sau. Ia I loto pa ia o loto malu ni fiafi. Ia le fangalo ina foi fatalo fa masani ia tato paanga masani ia po paanga fangolongo ia la so lo fia pele nei ala leo ia po le po kalami ia ma paanga e fa fonga ia watu la mo tupunga ia le matele ia o mea boni ia ma mea mo I lo tupu sama ia ne ta mo fai nei po kalami longo ia lo to fa fonga ni fu se malo na anga ia le fiafi ia o sui fu lau to sila mai ia I le lau nei ia o lewa ma fata se ma le fuma te ia le fuma ia ma ia o diskota le tau fai loina le tau fisini ni fo tu la mai ile to mai ia le mate ia o langa tau tua I le malo samo ia o ia fo I samo tu la mai ia ngalo fa ia ole afia finela ia le uma fatasi me ma yava ia ke mate va lua le tatu por kalame ni fiafi ole ta o ni fiafi o lo sila mai ia o tatu fatal no ang ni fiafi ia le ua ele ngata o se lo yesi dia el mano samo o se lo ia sa tatu el mano samo mutu sama sia to sama te ia e fa pe foi le mato no fono foto ia o se tangata sa tua foi ile malo samo rono vinga ma fa soa matala no ele nifia sala ino matala ile ma uo le fon to tua ile to no sa le hambe ya tangata o le fon to tua ile to no ya pe ile fai wo to tua so o se vai ngale to no ile ngate ya malo no fa lo ia I pe o sulfanga le o tele e mi se lava ila to mo dia leu e pe ila o vai ngai mata mo fieta ko kala me ni fia o le lewa fata se me fia ngai ma yava ia e mate va do ia mata to kala me ni fia malo sai fu manuia ma do lava ta no fatu pa iba le malo sa mo fa fonga mai ni fiafi ile ma va se lua le pe ona petala ia limu tau nei fiafi le atau fai fatano atu mata upu o lo o I tulanga o yai sa mo nei tei o mea lo tutuku mea o le atutuku o le atau fai atu ai se manatu ma se pasoa ia ai lafo atu lava le pa I o le tatu matunuu I lau lava pa amatinona ia malo pa tai o yai manatu
Ima na ia on ta mata se pa malosi. dia. Ia ona a mata le mea fiafi i se pa malosi ia waile au fa fo. Io mana tua le tusi ale evangelia Ioane ona ta tolu al fa pus fu ono su fitu. Pa te mai ia wa fa pe lava ona lofa mai o le tua le. Wa ia mai elo na tali pele tu. Ina ia le fano se tasi fatu tua ia te. Ia mo wa ia le ona fa. Na ia le man fa pus fu fitu na fe mai. Ia wai ele fina ngalo le tua ona mai lo na tali fa sala ni no. Ni fa ina le la langi ati. Bele. Il ta penanga o le neiva yaso ya meso le anga ya tu le. Il maliu ia le famana tu no maliu mal to so fu man malo ta tu le so kiso. We ele manatu e amata ai fa penta po kala me fiati. Tai. O le fion pa ia le tu le ta ulanga. O manino ia mamala malanga il fa o male tu no. Yo fu ia o le ngana fu ia le tu spa. Ia o walau sila fia le tu no. Dia la ba moni. How se fa manatu. Ele si mo we yo le fa. Ele si mo we yo le fa wa. Ia ona o le ano le tu o le ngalu nga fa ola lo tatu le fa o Yesu Kristo. Ele I mai ele amtanga ele temina. Na fia mai Yesu le langi na ui mai se wala mo wala. Ia e to e fo ia e tau ngola na ngalu. Ia fa tau se wala. Ai o le fa mo ina ia talton. Ia ola tamata o e fa tu ia ti. Ma fu ama le na le na wina mai le halo to tas to ne tal tomu ya to we fa tu mo fa la ina le sofa ia ita penanga ta to ni so le kalisi katoliko ia Io sili ya mata ta ya o le sal na pama ia maleva ia so ia fa manatu na ko kana o Yesu mo wale o le fa o Yesu o ta penanga na fa le nganga ia mo le o le fa o le nganga fo na ni po kalami o por kalami le ni ele ia isi nganga fili tau fale e mo moli se fi au tau fale o le nganga le ni por kalami ina ia e manino ma ia e mautino tulanga uma o lo ia le tu mo ele o tala no fo le por kalami ni ma fa fonga so na fai o le au mo ni por kalami ni au nei fa se ina le tu le tele o le ngana so malie ia malenga ngana tau fale ia e fa fonga le il tu le mamon ia le tu pusa mo ia e watu se fa malo si fa pena ni fia pu wa o Yesu ma wele ola Amen. Ma wele ola e fa o se fa malo si na mo tatu o fa fonga ni fia a ol por kalami o le amata fa pia o le amata por kalami si ek mai sa mo la amata por kalami si ek mai sa mo ia fa talo fa tu lo fia mai le como si no leo ia malpulenga ia sui como sina lango ia le lo ni tanga le o nei tamali I ma fai uma ia o uso ma tu fa ia o le malo lo le ama po tau tu le tu e ui ia le tele o tu inga o tala le anga o le vai ma wala lo le to tele ni tanga le ai le o be ma mia e fo I tanga le ngal fatino no o le ata vai ia le o le tanga le ngai tau no le fule o lo fai o mesa e no sia oi e no sia le tangata e fai o mesa so o le fata lo fa na ma le fa mal si au le fiama como sina ia mesa o le problema ia se update mai tato tanga le ia o le case Ai te atu le tu langa le. ia sa no lo Le lope na e sila I le post a salapu a salele. Malo ya ule le swafa matai. O le fale la tai. Salapu a salele. Le asa post mai. Ai nga faisanga sabalinga I lunga le tali ngatu. Ia sa fai lo le I luma o le ofisa o le matanga wenga ofisa marua Samoa. Pai leo landa titalo. Ona mai alea. Pai mai mas lea lana whaamalosi au.
mo le matanga luenga ia o whaalungu ma le tutoa ona o le tangata wa leva o le matai wa leva nei Samoa i loa le lei e tūlanga wa si itia i le ngaluenga le matanga luenga nei a leo leo o te alofa lava i le matanga luenga ona e sa o ai salapu asa lele te leo pai tionga i e whai e te le o wha alongo o wha atasi i se lo ia o whai tio ina le matanga luenga lea a tonu na o se lo ia nei au kilangi le in tu i lungo se wha si lo i Samoa o lo ia ia na whai tionga a o ma mea points le ia o i lo wha lungo le ina se lo ia i tutonu Samoa lo ia o lainga lue i tutonu wha tinonga laiva ai ngā ruenga a ni marua malo o lo whaia ia so pēr tāpe nango lato cases le vai ingo prosecutors le vai ingo leo ina tutonu o le whai masino tutonu ma pafo i e o le whai masino o whanua maswafa iai lava ni marua malo a tonu o nisi o tangata le whai tio atu i Samoa mai pafo o Samoa le whai tio atu ai maulalo ia ma leisi mea i la wala mona lai ma pau ma la tu tala noa mai i le tu langa sa iai le matanga ruenga ia so lai manatu i keimi o la ititia au tu langa la wa iai le ai tu langa ese le officer o le au nanga le matanga ruenga leo tu langa ese wa levanga umala ko reform sa iai keimi nga ai o reform o le Australian o the age of fire mea nga kele consultants nga watu po i Manusila nga lue vava la lata fai training kelele la sanga la wayai a o fai tionga ia fai taimi ne ia au ia e fai ai luo le malama le mautinoa le ai po i le pavaea ia tūlanga ia lai tala noa whaatau waa i le matanga nuingana. Ia au te whaataya huia i le ia salapu asa lele. I si ana post lenga whai. Ia ma whaamarosi au le latunga nuinga. Ia o se rangona nae e papipi i atu i lau sanuanga leia fiafi. Ia le li mai apa. Pea whai o iai se tangata Samoa. Le wai iai tangata Samoa. O le ala tu te appreciate inga le maluenga. Yes. Wai pa wala mtanga luenga o le ali kemi o le aso, le ali kemi o le po, la miloko. Ele ngau. E ngā lua sifurufai tu la, fitu aso le vai aso, timu pe la. Ia, a me se foi lai na to lo fai tiu atu i fafo atu Samoa. E a mafona malu o la tu wainga Samoa. Pui ma malu le malu. Ia e mafua ona saunga le musa mo uinga marble man na fa nei ai il tulanga le ai le vai lo ino al malo sa wai fu ai me ya vai le tulanga vai lo ino al malo sa mo le te mine o le tele o fa punga e fiala misa o le tele o fa punga fa olo ataua e fa fia pe ana fa pe ele tu matilla le maluenga le tanga luenga. Fe pe anu fa pe e apo le matanga luenga le ai toso fa tatani. O le se sa mo le ti. Mai pa wale. O le pui ngor pe foma le ola, ma mea to tino pui sa mo mai solinga tu la fono. Maluenga le tanga luenga le wa. Ai fa stai le le. E pe fa pe o yai ni sa mo. O lo la to appreciate nga luenga le fa stai ya to ile futa mai. Ia ile tulang fa malu siau ele ngatele o le amana ia o se vai o le ona wai o le pumoni ama ia to tala noi vai ngani en le ai le se le no fu asa fa ali so no fina ngalo i lungo social media i winga i punga ie la fo ie o ka te tele o fa punga o le au man po waso uma e o lo fu ese le tau tua ma le loto paula. Okay, loa apa pe o yesi tangata o fai tio ni tanga luenga leo. Ai le o yai so na tangata o lue ni tanga luenga.
ia me po le ka o tala noa e leo iese Se mana malama. iese mana ia e ta o fai ina ta mali I o fai na o alo mfana ia o tau ai no le tanga luen o fai ia le ia masisi o no fo sa o fai mai tali mai ni tu inga ai tau tua mata vela ia mafai nga lunga le tongi fo se tongi le le se tongi le fo fa stai malo tau tua lo fe mal komsina fa stai malui ia wa le mesa ai ia le komsina le pi oi tau ale mama wa mi te le faiti o nga kuisi te tava ea te le ale le ese lo wa ia le whakaio inga o le saunoanga foi au whaapea mai o le fiso o kai mare o fiso New Zealand te le ile sisi te I le ngatu langa o le wa leva na iai so tanga va la lata ma New Zealand ma Australia talu mai al te mina fai ai le reform o le matanga luenga nei ile o tu ua I Australia ma New Zealand la to le ngata I la to ngata I tutonu matanga luenga ia malato so tanga ia I faala ko tonga malo I le Pasifika ia le matanina mai ai so tanga leo komsina Pasifika mai ela vea I mal komsina tanga leo ia ele fa pe wo vivi in tanga luenga meeting vivi kasi fo tele fai tio le papa ea mo ano noanga na ia mafano no ia fi mo bole fa malo lo fi mal komsina e me sol pu lenga man tanga no malo tu malo lo sa Awale pole le awale lang si tu ai sila le ali ole me moni na tu ti pati no e tu sai malo tu la fono e malu pupu ya sa e fi wala tanga te tau fai to so atu ina ia ta inal fina ngalo kom sina mal pule ngai me le fa vai ala la tu te manna tu matila al fati no ina ngalo le tu sai man tu la fono ya o singa update le kitile mai I Samoa mi sa ngai ka ko kisia le outstanding le e fia le tu e fa longo pe o case le ala uli mai la to le mo dia I mo dia nga le e fu e pa ile so lus fu va mat o yo me ole mo dia o le wa e fa ile hearing so le matan wala mo ma o na la fa ta o to fam sino na mo le lima va yaso o le masinonga na le fa ingoa le tule sa ili la no to o le fa masinonga to ngolna ia le pese ai la uli ia male ai tu o le fa inga malo wa ti fa inga fo pena o le vainga lu o fast le fa mai ia o le fa masinonga na fa ingoa no sa ili la no to o la mi to la le la sa ili le solusu ba lo ia o fa ta auto mo le lima va yaso ele to lo o la mona ta o to fa mo mo fa msino lima vai aso le o fa ta to mo o fa msino ngale o le si update e a funi il vai aso to ale te nei ma tu mai ama e pe a fa longo il po kala mele ani ta ta ya kan ye fo le o li impi amu il sa ba ma le kom sinalan fa mai ngal duenta le fai mo dia ngai fa sanga ya lato mai le sa noanga asiata mal banga le mafat ile mafat ia o le update le update tol me moni la wonga duenta ngal te mini o tele fa sia le tunu o la wa mata le episode le nga fai banga le ko tilit la wel tus te li pe fa e mo ma fa ma ole la episode la le kuluma mo ko tilit o mo ta lu ke tanga o la wonga lu tanga luenga e fai fa mo o le episode la yo na vele lo yesim o ba ya stonte ni ia le na mata nga lu tanga luenga leo na ia ile episode nga ikaw mata itu ia mo dia wow ma upo nga la no ma baile mata ole content ol tus le na la
ai uma toi fa so ai la to ma tala mo ya o kan tala na fai te mai tai pan mia so o mera na lo ngan bu e tanga lo ngalo le tu fa tasi fa mo ngai fa pe pa na avele lo official lo ye samo lo official lo ye si ye ngalu ai o le New Zealand ai ngalu samo ke pen lo so o le la na New Zealand le ngalu samo wa le tu fisi ya ta be ai ti le fu ni e mo ye se le o New Zealand Australia o mau tu wa la to office samo tanga lo ngalo le e tau sanga fo ia masu ia so ye ya la nga ka wa ku ni samo e ngalu rue ele fa pe fo le ngalu rue mo so su en ngalu rue so se me o le hale me mana o bia e tanga lo ngalo le so ani mai New Zealand yo la wala le o la na wa tas ka ia sto ina na Kevin o la na ngalu wengal na lo fa o le sila ia il tulanga e morianga en faiona un faulu mai le tangia sa mo New Zealand ni so le ala wanga lui ale fo man sa wol kom si e nga lue mai lim tanga lue ngai morianga fa son tula ya nga lue mai lo ye si po play so ele se tala pe pelo por tan mon ya o le fai ele woli e ku sa o le fai malo o le o malo malo so le fai malo ya o ni ta na isi te min tau tua i tanga lue tau tua i samo ya e ole tulanga tonu na le ya so le me moni la na sa mo le fa fo o le wa nga lue tanga lue le episode le na la wel tusi la o manga matini ese fa ngale ya la o mai on tang lo le tanga lue ya le la o tas kai es ko ingo Kevin le na le lo tu si ya le na nga lue isa ili le se wala fa ngo fie fa o mai tang ya le sa mo ni si ya mfanga yo ye awala o mai pe yo na wa ele fenta le na wa tu tal pa ele fenta le na wa tu tal pa mo mai sta ano mafaya ala ma ya ya lo ve tu ele fenta fa ngo fie o ele fenta fu la tanga me le ma tu ta wa sa mo la fa fu la o nga luen tanga lo ma teni so mo si fia ya mo acerta foi malana por kala ya ya ma fai im tapena pena yo le mau tanga luenga ele mau nei ele mau taya e mau la e mau so o le lawa o mai updates lai kinga tele yo me me la tu puntanga e pe o me ta ua me longa yo le e ta automa ye tu langa ki ona ye fanga solongo o su enga leo samo ya ba una se updates like titi mole fa fonga le tu ya tu langa ki ona ye nga lo lo fita tu nga entanga lo leo ya ile tamu fai ngol ne ye man tu ya sa ya wa we le se tau maso saro I me ia sa no mai e ko misingo leo e tau no e fa tau no ina lava ia e tatu tapua I mata pea ma fatatali nisi tu langa foi le fa I loa mai ai le ai to maso salonga ona wata masani mo o I loa le tu langa ia le ai foi se matanga buega le se fa la potonga e ato atoa ai a fua le menga sa wa I le tala fa so pito ko e le matanga buega wa te le a fo swinga wa yai I to mai wa yai training wa fai mo leo ia ai o le mea lava le pe va ai maulano pe yai ai a fai a tato manatu yai a fai wa fai tiu yai o nai te fai tiu a o I tato ata ngata o I wa ia uia wa ai maulano a ai le tata yo se I kau pa la me ka mata ye ya o lo ko mai ya o Lori Berry Ariel
ia le faatalofa mai lau fioga Oi, mai la eva eva mai o tara Oh, la eva tai lava. mai o tara malo faafetai lori le mafuta mai ia o tanu maleu vili ia talofa maloso i fumanuia ia mafuta atu tai fagafagaloa uola ia You low o by base. o ai ngo septa ma Oh, tai ngo septa ma sam tai so fusuka i oh, hello. nai tangata la ia o nuku ia o septa mai fagaloa faafetai tanu maleu faafoga mai paulo ioane so i fumanuia lo vaselua ia mafuta atu sini australia Oh, faafetai. ia o sivaega na leu amata ona komeni mai ia ma au mai alo faa ai mai sel to tele la to lo mai mole lai o tele la to lo mai mole lai ni fia ia pata fa ia le ngata ia o le kapoteno le lunga le youtube ia la fu fa fonga i foi mai moi foi to tele fa malu lo watu le ma woto swafa ia fa tele afta ilo to fa malus o lo to langula mai miso lo to fa malusia ia le mo ke malo lo si fa ki ngi po kala Tai, hello. tai lama malole lango mai fa tai fa fonga mai tu lama yo ni tato kala ni fia lo fio mai ama Yeah, te pitala noa I le tūlanga le ta ua le minority government. O le malo o se vaenga to I titi. O le au mai whaafia masau noa la au I mata ngā I le vaai e laulangi mata ngā tele o illegal le tūlanga o lo I le whainga malo a fia me ma e o lango ina malanga kapineta. Ai o fia au mai le fia fi nei ia le tūlanga lea e tau wha manino atu ai ia tātou malama I le upu le minority government. E le wha peo wa tupu mua ia I tu ai ngā pulenga wha penei e tau minority government. E le tasi fo I se atu nuu o le alau te fia au mai atu langa ia mai lisi o wona wha iloa mai. O le tasi vai tolu o temokalasi whapale mene e pūlea e minority government. Tasi vai tolu I le nei laulangi o pale mene democratic government. E lonu winga o malo lava whatu la fono temokalasi ai minority. Mai e whataita inga I se vai tau le lua ota si fitu ma le lua ota si iwa I le pale mene a ingi langi o pale mia ai Theresa May I le United Kingdom lua ota si fitu lua ota si iwa sa minority government whaatasi Malaysi Party o le malo Democratic Unionist Party from Northern Ireland. Sa pe ala o le mele iai tātou. O lana vaenga I whaatasi ma le vaenga mai Ireland lea sa pūlea ai lai minority peifo tūlanga Samoa. O le pale mia I se pānia le teimi nei o le minority coalition o le au whaakasi o ngi pāti se to alua ai minority foi. La pale mia le teimi nei. O ka nata foi le lua o lua tasi a o pale mia I Justin Trudeau. Sa iai foi le minority government. Ia teimi lata mai lua o lua tasi ka nata. Ai watupu foi tūlanga nei I Swedena, Norway, ma Denmark. Ke le loni wha Samoa na ia tuluna, but Norway, Denmark, I Europa ma Sweden. Whapena foi, minority cabinet, o kabineta o le minority, au hakasi ma seisi va inga I tutonu o lava o le pale mene lava lea. Ia o lona winga, se pa upunga, o le pa malama tu ai. Ele ai a seisi o va ai whaatau va ai le malo I le teimi nei. O se mea, na tupu mo foi o ngalo ia uia le tau sanga sa iai, I Samoa. A le teimi nei ma le tau langi mai ma whai mai, mata ngā, ma ai mai, ko tau wemu mai isi a pale mene o laulangi. O te whaase se ina nei a fiafi le tūlanga. Minority government o mea e mawhaina tutupu, ma ua tutupu mua I isi atu nuu temokalasi e pei ona o
malaulau atu nei. E nge langi o le mea na, o e nge langi ngā mai ai le whaapale mengi le tātou te whaia. Lea lao e nge langi sui teno ka nata e le tasi se ma lo. E tele mafua anga i tutupu e ntu langa whapea. O le lau so o ia mawhai mai, lea ele mea te fia nofo ai. Ma le lau so o mai o le awhionga le pale mia le teimi nei mwhai mai. Illegal alu ete o la mea ke fia ngofo umi ai. Le ai. E tala fea ngai ma nofo le awhio o lana awhionga i le tūlanga lai ai. Ai se a. O le mele tau o le numera to a tele i to tonu al pale mene le teimi nei. O le numera le a fia me sfuru lima. Whātasi. Ma le sfuru walu. Ale HRPP. E ana. Maua le toru. Le ngalo ta ina. Wa ia le majority o le pale mene. Wa ia le majority o le pale mene o no le lango ina le HRPP. E le whaapea watu whaatasi le HRPP. Ma le vaenga le a fia me. Mai le fast. E le o tu whaatasia. Ai le ngā lulu e kusa informal le coalition le whai. E le whaapea wa aloa ia ma formal se coalition. Ai wai loa e palota. E whaapea thea lana sao whai le fionga e palimia. I le nofoanga lea malana kapineta. O wai lai a ia le majority o le maota. Ia, il tato whaavai. Mea umalava i tau le whaavai temingai. E whai i le o lo o iai le majority o palimene. Le la o lo o iai. Ai le lava ala langa whai mai. O le amea nofo umi ai. E le o iai le ai. E le ai koe se matanga o tu langa le iai. I o te fia whaasoa atu le fia fina nei. O le sina fia tato tangata. Ia. Mana ia i o le. Mana ia i o le whaasoa lau fionga i tu langa e peo nei. Ni fia. O le whaasoa atu le lo ia si nia malo samo sa i samo. O le lo ia o le vona o na malua i samo. O le wau matulo na fina ngalo. Ia o le e te tala noa ia i vaenga le o la tau i utau langi i mei i matanga tu langa le o le lafon whaatu mua le tau pipi. Le lafon na ave mua le tau pipi. E li whapea na o la tau le lango ina le tawai te palbia. O le na tutu umama lango i le fionga tu me te palbia le lafon le whaatu mua. Ai si le fia foi mea. Na ngingal sa noa ngala o le tono le fono tengi le whai mai. Tia le mea o mafona mato lango ina. Se pasia mo tu la fon. Se pasia. Al mena tu. O la tu te fai mai. E so tu la fon o malo le sa fa e le fionga tu mete pania. Ia manan kapeneta. Ana mai. Se pasia mo tu la fon. Ona fa to fai le la to la. No bingo. O la ko ke si la fia e so ku la fon. Ai ba se pasia no inga ya. E pasiel malo so tu la fono ia la tu te fai bombo o ma ko afa ku la fono inga e se fo ia le tu langa il vai me tonu ale o le tongi mo ma le si tu langa e fai na tu fa upuina ku so le tau pe manipulate le pale benge ia o le nganga ave ese ia le fionga le pale mia e nganga ave ese ai fai mai le ai se o mai mo be le fa pe na le fa pe nga le tu langa le o la ia amu ia fo ia fia me ia e lua vote of no confidence ai sao le mai ia me fai le tua le si me na tu fai na tupu ia o le upu fo ia le sunga ia tu le epa fa alo le pale mio Samoa po le o io pale mia a fai foi o le tau langi vaenga lea o la o facilite lea. A fai e tau langi so o mai illegal. Se ave oi le whamasinonga e whamaunia mai tu tanto nunga. Ai le nga le tau langi o le si mea matau tia. Ma le logic le nga tau iai i le vaenga lea la auli. Sa manatu lava lato. E ave e se lopa i la fionga ia fia me. Se e maalia kua ia malato te tonu e le ia i le tupu e le whapena. I le whapena le process.
ia longa winga e ke ia wa pale mai le ai e whaka ape a le pale meni a o le mea lea ana whapea e lau ke au ma le HRPP a me senga mua langa whatever iai si tu langa po e whaifa ia whainga palota ana mea lea te tā ua fo ile le upu masangi sour grapes e o ona le vine ko wa fo wale ba to fiti ia le lava o una ma le tūlanga le wa iai ai wau tia wa fo ele o e ave o le whamasinonga ai na le ala langa la le me ki fiandli ai ia le ai o lona winga tala pia ngai lona winga mai ava o le winga o lo finangalo ua na o le whamasinonga e mawhaina lato whamatalaina ia le minority ma le majority le lato te pise o le winga o la utala ai se ana lato le ave ai I le whamasinonga ia le tūlanga lea le lato tatununga ai maise ia le ave esenga o le pale mia o le afionga ia fia me ma le vainga to lima le wala to ave esea mai le ala wa ave esea le wa wha lava le kapeneta le pale mia ai se ana lato le ave fo le nga issue sa kawango sa oloa I le whamasinonga e declare mai e le to e se patia vainga le o la wa sa solonga e ala na le avea wai la tu te sita fie ele malo ai te a whaupunga la ia I le whaavai it's when you vacate your seat either wa e maliu wa le angalo ulu mai isi tūlanga pe wa e tau whai anu ese le se vaenga le ai se tau mawhai o ese vaenga lea o la kulang sia ma nino le letal no ale fio mai mai tai lo ia whaavai ia le utu whaafonsa kala mo sa o alfa ia o ngol tu la fon o al vaina leo mai ava o le sina na leo I loia o le loia o le fia o ngol tu la fon o le leo o le mea whainga luenga ngal tu la fon e ngal lue va lua la male o le loia na te whamatala ina tu la fon bea na alfa ia o mai fai whamatala tu la fon ia mau mai o na mana na tunga tu sai mal tu la fon au le leo o ia tu e pui tu la fon o ale malosi leo e pui tu la fon e se wi e la ufa fonga sa e le tal no sa tu ale fio mo te lo isi ni sa mo tanga te mala mal tu la fon o te foi isi si fai long fisili tu langa le ia al mele tu pe no fai o ngana somalie ma upu e to sinna ile loto e fa sinna ile tu ia e mai tau le leia e se le talau ni e se le talau taia e se ma le talau le si asu ia sila na ia il mele mutupu ni ua vele ma lepe o le whainga malo o te ni ma mea ua lato whai mai ua leanga lea ma tua ina o mai ia te mai te pali ma le whainga malo le sau whai te ni ai le fau pe o pao ini fa pe fa to ape ni pao ina o ma lepe whainga malo ma pe mea pao ina o kulai le fast tu langa le wa ia le vainga la au ku tu sa wa e sa wa le upua tuile e pa tu mai le ngai o le malo ia matou o matou le tu ngai ai falling mai le la wa fai ala tu le fia mo mai le la fai tio mai matau fai e ave ese ila tu mai le tu langa le collective responsibility sa iai fa atasi la le fai nga malo ai le wa manatu tengi nei o le ai lafo mai pare mi ma kapineta to ata fai nei ya to nei ya wa fia masina ai le ai o me o mai e tutupu e lunga lava o le vai ma fa fai o le fas wai ele lo po le ali to inga me lo ni wa lo fa mai la to fast ya o le fa me o le fast la to o fa nga malo fia me ya ai tau sala la le sa wai lunga Facebook fast government sa ule fast government so usala ole
o le fast party ma le fast government le wa ia I o Samoa. Me tu no le sa o tala o le lea. Fa pili lango e fol pa ko kamera. O tu langa na le wa ia tato finga malo Samoa. Samoa pe ona fa ia tu te ni so. O lawi al mele utal no atu. Mana mali ile tu la fo. Isi si me ti fisa mo. O le tūlanga lea ona na vina whaailoa mai ele o Peter Winston Peters o ia o le minister o le Vai Fafo Foreign Affairs. Le lawa whaailoa mai le suwinga o le aiai ia visa mo tangata Pasifika uma lava e au kia uma Pasifika. O le lawa whape mai o le aso mumua iulai o le aiai suwinga o le mawhai o na maua le visa siasi mai I New Zealand mo le lua vai aso, I totonu o le lua vai aso, ia o na maua lea visa tolu masina, ai e mawhai o na toi whaopopo e tau I le lua sfulu wha masina, wa whaopopo atu nei lua sfulu lua masina. O na tato ua o mai lea, I le mau lea o iai nei, tau la mua ia lea fionga ia anae, ata anae, o lea ta mali ua leva o na ia tau la mua e mata upu siksengi sa ngā lue fo I mai sa mua ma le tuia. Ai o wa whai loa manino lava le fionga ia anae, I le fionga I le minister, e whaau pēr I le saininga lima ma le petition o lo whaia nei. Ina ia mawhai o na tātou whina wina ma tālo sanga ina le malo New Zealand mo le visa on arrival. Visa on arrival. O le ata ua mele. O le facility le. Ono sfulu atu nu o lanlangi o lo o maua le visa on arrival. Ono sfulu atu nu o le lanlangi. Ai o le Pasifika lava, lea e whai a whaapea, tu lou lava, pe ina o se mea tongi atu le lo le lea kaini. Wa I whengo visa na sa wa I Samoa, tau sanga I tele, e lakua o le maliu, e mawhainga whai le lua aso pe la I titi mai fo. O le vabe ia, visa siasi, lua vai aso. Alu le amenga o iai. Te tala le ofisa o New Zealand I Samoa na le tasi le itula le aso. Tasi le itula. Taimi nei, toi titi tolu mahasina, a e talo sanga se kou whaalawe lawe lisi lua vai aso. E ke a whaalawe lawe, to a maua le visa I lesi atu. O laina e maua, a o le tuai. O le mea le tātou te talo sanga mawhi nawai nei Samoa. Visa on arrival. Lono winga ia laina tutusa Pasifika, ma isi atu nu e ono sfulu. Panga lea e le whapea, o le langona lava ia o le siksengi New Zealand, ai tate e iailo langona mo tangata Samoa. Ai se a ea o lo whai ei bea tātou Samoa, pia inga I ngā tele a tātou. Ai le ngata ia tātou Pasifika a toa, e se lalo kunga ma niwe, ma to e lau. A o le tūlanga lava lea, e whainga o tātou whapea, tu lau lava. E aru kongi mei singa mea whapea. Ai ono sfuru atu nuu o lalangi. E le o au mai se whaavai whaamaunia I pe ai se ao. Le ane whaavai whai ai whapea Pasifika. O tau le ai, o lai tau sa iri mai, o tau le ai tātou tangata overstay a pay o la tau sama. A le mea moni lava I tala wha so pito. E o lava I tau sanga ia a whiwisa au fitu nga whai ai dawn raids. I le whai numero overstay a thai ai teininga. O tātou, ngā luas fulu lima patene. O le whai numero to tele overstays le keininga. O tangata enge langi ma Europa. Ia aina tuliana I tangata lano I ai tātou, renga whai ai dawn raids. E tāke lava tātou Samoa. Ui lea, mole o taro sanga, ia lango le lewa a mata na whai loa atu, ia tūlanga le petition. Ai ia lango mai e iai na mafuanga. Wa tātou taro sanga ina ia tutusa leina tutusa Pasifika.
ma isi atu nui e ono sfulu. There's no basis for treating us, the Pacific, differently. E se pāpai. Mana ia. Ai a fufu ia i a mai anga i lau sau no. Ole i tama ai ngā New Zealand te ni nei. Ole mato New Zealand ole la to wale a tama ai ngā tu pito me tau whatoa. Lie lava. Ia. Ano fisiri lia po ai la po ai. Ia. O ai o manuia ia le ia export a New Zealand i la to apu ma whala au aina ma tu langa umane. Tātou tangata. O le Pasifika. Le ai se pālangi po se maoli e fia iki se atu. Ia, nai tātou tangata. Ia, ngai a ken fo ile. Ia. Ile tūlanga ile manga whangafa ile vai mamau. Yes, yes. Ia wai, ka kou ia lau kako New Zealand. Ia ako i se sifua. Ele hane kako ke koe, kawa ako ai ia mga koe ia mea. Whaai koe fule te. Ia kako ia mai Samoa. Le fio me ama fusu anga maua oi. Renga kako mai. New immigrants. Le ia tātou laguna. Kako laguna o langa. Koe mawhau leo langa. Le ko au mai Samoa e le laguna te tu langa. Wasui. Ia ue wasui laguna fo i le tātou vaenga wha upu whai tu langa lea. Ea. Wa le talango lango malo se mai le mau siksengi. O le pei o le nganga lawa iai le kaimingi. Tu le sa o lo tonga i tatu tangata. A wa o le mea moni e tele po i tatu tangata i leo fia o mai nuku mau i nei. Pau le mea lai mana mia. O le o mai whai poiponga. O mai maliu matoi foi. Ai tiri wha awhele nufu i Samoa. Pe aka ma pe ako i ona pawa. Ia, o le paradise o i le kako atu. Koe fo i Samoa i le ola whasoloa ko le pawa. Pa uta o so i fua mai pio nei ai. Yo le mela kako ngofu mili. Koe fo i Samoa. Io e. O le taro sangala nei a fia fifa mole. A wha solo atu le ala a whai an wha ala wiloa atu. E fia wha saini al tātou petition le nei. Ai wha so tai mai pe private message mai. I o na watu lea e wha saini ai tātou tangata i nei. O le lafoi wa lafoi o i le sunga i atu ia. Pua le toa malana komiti fo i Samoa. La tau te wha solo ai. E le tuli i se poi numera to a tele. E mawhai o na sainia le tātou petition lea po le mau. Ina ia maua e le Pasifika atoa. Le visa on arrival. Ia tātou leina tutusa. Ma le ono sfulu isi atu nuu o lo ave ia li wha mua mua lea. Ia, limu tau. Malo whaftai, ma nei al whanulongo i o te lo whiu ma li al whafonga le atu nuu o lo. Whafonga mai tātou kalame ni e fiafi. Tulanga te ona ia le wha mala maina. Ia o mea anoa ia. O mea anoa ia lea tau mawhai. Mo le manuia o Samoa. Nā lie. Le manuia o tangata o mau Samoa. Ia meso tulanga pe ona ia Samoa ni vai tau. Ia e si ka koe fo i mai i ngai kamaka ia. Ioe. O junior moli ia la e whamalo mai. Asiata kiti ona tuimonga ia. Asiata le leila lea. Tai lava asiata. Whaftai le mafuta mai ia whaftai lango mai. O Apida, Sarah Aida. O ia o lo uso ngā mai o Utah. Ia, lea e whatalo mai ka loko mai awa ka titi mana ia. Ioe. Ia, mana ia loko kala. Maua. O ia, ma loso i fomania. Ia o sunga ia mi ngao le lei. Ma lo whaftai le. Te mafuta mai. Sa nele toi tu ia o le whatasi mai Melbourne. Oi, whaftai. Whaftai mafuta mai po kalame ni. Fia fuke lo fesi kua i o tapo kalame. Ia o lea e mafuta mai ato te leo. Whaftai lava. Mai kama. O lea e whatari mai te ni. Ia wina toi po kalame. Ioe. E tā ua ia whaftai le mafuta mai pe ona ia. Il ni fiafi. Se tā whate para i titi ai ka sponsor. Ia, lie. Ioi. Fisa unoa le tūranga le Blue Heart. Ia, o le Blue Hearts whatumuana New Zealand. Ua lestala ina, aloa ia, i tutonu New Zealand, i le tausango tuna i lua olua wha. O le autu a le Blue Hearts, e le ngata i le lango ina, o le vaenga wha upu whai o le HRPP Samoa. Ia, ai e iai le wha moenga,
o le tūlanga ia o ina fo'i wālo mwhanau I te tono New Zealand nei. Ina ia mawhai ona avea mata I lumanai I te tono New Zealand. A wai mea moni o tele o tatu whanau. E leo ia se wha moe toi fo'i sa moe whai pule ai. O le Blue Hearts whatu moana o lo whaataua ina tūlanga lea. O le civic education. O ina a whaia yaise to mai, a whaia yaise la ngona o whanau, ia tuktukua I lato, mai le lato la iti. Ma ai luma pe a bea mani taitai tutonu le atu nuu nei. O beo au tu, se tasi nao sini au tu, ai le ngata inga, o le pisosoani tutonu o New Zealand le atina e ina, ia ma le sosoani I le soifuanga I tutonu New Zealand. Ia mai o loo mātou ngalulue, vava la lata, ia ma le New to Aotearoa. Le la fo atu ia oile. Kam whainga luenga New to Aotearoa. Ia, o le New to Aotearoa, ia e le to e tau whamatalenga. O le New NEW, o le fō. O le fōu I tutonu o Aotearoa. Ia, o le pokalame lea. Elise pokalame fo ua leva al pokalame ni ia o bi o leo foto I loa tele le tunu io no le au o fina ngalo te mai te kule falo I lo rie o ma foi le tanga io o mai no le sta company I New Zealand ia o le pokalame le e ngalu lue mo pepa fai ngalu wenga o le lato au tul na o la ko nga me le nga ruhe te mi le ua tele ia nei a inga Samoa fa ko ai loa ku langa ile au nanga aba fusuanga ma le lato tim ile New to Aotearoa le ua apa ia ba fusuanga o nisi vai o nisi ai ma lo le se lo o lo to ai o la e sai dia tu la active la ko application au expire pet final wengan fa so ko kapa mai le I company na wa to pe final ba you feel to ia a wa way to yo wa wa tele o tele ko isi me e fa tau we isi e te dia pe final o fa fe lu afi tu ia va fu anga mal la to ti kasi le aso yo kasi le aso e nganu lu e ma wa pe final ba o se matati al me foi silo nei o tele a inga mai le luo to se luo to ngal lue ai al New to Aotearoa o kwanta la to bisa tai la o lista nata le o mai lo fenga duenga ia pili ina tene ia no mai le New to ile pokalame le New to Aotearoa le o fenga duenga tene nei so o lang so fua na po pili fa mau na po e ai a inga tal sanga I luo tu ia ole menatu ua o tele tu pe na ia inga wa ave eti e se pe po family ia expire ai dola ia le ole talsa ia ala ia da mai le eti ole ai fa ole ai fa ai le lo le ia ngo la ko si la fia po kala me le ava fuso ia so ta ai mai ia me fa no no ia ko so ka ia ku wa fuso anga lo fisa ni si ele ai se tal sanga o lo tinga ele ai se meo se tal sanga a vecto ia então mo fai va so ngai mo fai na ta pe mai lo fisa ni si pa wala va no o to a no tal sanga si ta no fai wa kele kupe wa rusi kele kupe wa ia pe mai lo fisa ni si pa una le va no to ave le ngorse a ko manguia le wo ye va so anga mal ia o nai to ti sila melta to lai ni fia mai na ko ia ia to langa pe ona ye po kala mele ni to Aotearoa ia ke fa to tai mai yang senta ku le ole email ko i male link te so tai mai ai ia to langa uma to tongi la restala o le restala fu e fu ai to langa ia fa tangata ia male matu o tangata le tal sama apa pe to tele lo wa ele ma fai el pepa fai ngalo ngai tasi ona ko ma ke lo ai ma pe mai ni mai mau ti nofu
watu tau sanga I totonu le ofisa New Zealand tasi pe whainga luenga ko wanu komeki. I le taria. O me koe nai le na ese le skala o kanga kai ko kili. Langa lua le tolu pe whainga luenga ta pena e wafusuanga malvai. Ina ia mawhai ona mapatia. Ona tausita maiti nei mai New Zealand. O kasi wha mama avenga o whaine ele New to Aotearoa. Al mem tau tia mai ama. Anga pe kingo ngela interview. O ele koe whakali mo resi lua koru wa yasu. Ma pe ol mena sa ia ile le ai o taka pinga luenga. Ile wal me say sa whai ang o wafusu anga lana ko kala. Yang whakali lole le lua wa yasu o whai o ma wapu pe whainga luenga. Nga whai asi ke le o le process. Ia o ke mila ngei ua ola le pinga luenga. To tele le o whainga luenga o tangata mai manga wa alfatino I nonga luenga. Ia umma le interview nei. Mawal pe whainga luenga tai au. Ole mea sili ai, samu. Ole interview, ele whatino ina sisi ngangana. E whatino lava I launga ngana Samoa. E o tangata fo I whatino le interview. E o tangata Samoa. Nga o mai fo I awala leo sa ili o pe whainga luenga. So awala ke pole. Ia ole o pokalame ia. Pokalame ia le. E alu lalo le whaamalu o le HRPP. Ia lenga lue fatasi male pluha ia malai ngani tapi ai la risina mta tia mai ava o te o level la ka fifa ia o fakali se approval mai le mai te puli le ala usa o mai te puli e falo bilu o le tape na ino visa penga ben o ia na sanga o ele work visa ele work visa yes este le quota ma le whainga luenga ese ia mea work visa este le category ese la o le la ua pe ua moi ia pudesi la sama usa o mele le kaku tau mawhai ai nei ia le uka ko New Zealand uka ko loa le tamau ainga ma le olanga I New Zealand ia ele mawhai ua ko loko fia fisosoani tatu tangata. Whaftai ia wafusuanga ma le lako ti. O le ua me I leise tūlang, whai no lato tau sangaina. Work visas. Ia te. Ia o visa whainga luenga. Whai ona mai e tangata whainga luenga I New Zealand. Mo le umio, e fua le umio le visa le tau sanga. So, se te nio luma. E o aku le pokalame le tu o te roi Samoa. E o le pokalame le tu o te roi Samoa. E o atu inu mafio. Mal bana. Ia tele. E mo boli aku fi aku. E mo fa mal lang. Tu langa le work visa. Ai o le wa ma ye nta le ba nga ni tu o te roi. O le ngalu lue fo I al ni tu o te roi ma le official New Zealand. Official fe malanga immigration. Wa makua pipi ia. Tele o teimi e whaital noanga I telefoni se fulu, sultasi, e minga wa mo moe ko keli. Silinta wal bea ngale ngalue vava kanga ele whai o fia koi le whaatua ino si kampania le matanga renga le langa e makua mai o io le leo lato aia inga mana unga e te tau ona whaamalie ina. O le pela o ta pena mo se ile le o fanga yo te nei le o ta pena foi ni tu o te ro e mo se ile e malolo se la kila numero por ma sino yu lai malanga to ni tu o te ro sa mo malanga tu ma sino yu lai ia le fiona ya va suanga ia mani se la fenga yo atu e fala wi lo va nga le ia tele ele le ia le o tu sa mo to te tala no ia ma fai semina ko ke mana malama ya ele se me fenta ya o manatu ya va fusuanga e mo moli atu ai lo mauta malo lau io ole raka nga fai aku ngengi usi e ko mi pase se fu malanga sa mo ina ia patino le so ani mata mo fi ni tulanga le tunu io ko kele me tama ko vili me ya usul kan mo ni por kala io vili me tama io mo pe ia o le di pule ya io le ia va fusuanga ya e so kai mai
ia o so ta ifula ia le ia va so ngai le fa ia ni tu langa io pa pauala wa unga duema tau longo alfa kingo ingo o nga duenga ma tapi nei na lope finga ia o nga fa ma va suanga ia ma le au finga duenga ia o lang ma lo sina po Maro. ia O te pia watu fo ia se tu alalo fo I mo tātou tangata o loo whaafufonga mai. Le pa ia man manu sa mo whaafufonga mai. Wa iai ia nisi fo I wa whaia lātou podcast e pe o le utanga ata mai tutonu Australia. O le alii whaise au lea ia mata wha mafi. Ia ma neia fo I le lana tau ma whai mai. Ona o tūlanga I o te taitonu, o tātou tangata, o loko ngā langa e pia manino mamala malamu. Ai mā neia ia lea po kalame e ngana I lue punga ina mai eila na po kalame. Ia o iai tusinga Dr. Liva Seiuli, o le grandson lea o le toi ino Whearua Wai. O e man tua ia Whearua Wai. I o lana grandson lea o le ali fo mai fai ni fo I Amerika Samoa. O iai fo I ma se tasi o loo ke soani fo I ma au mai tisi fa mala ma anga yanga post. Seu ava ya soni e te wati. Seu ava ya soni e te wati. O ka te maa ngai o langa tu singa lenga o mai neiva yaso. Fa asolo mai tala fa asolo pito ale atu nuu mai le lua o mai te mine ma le te leo swinga. A mata mai ai le tau le pensingi sa lua ta la sfu valu lua o. Le tau sanga nei wa tolu ta la ma le iwa. Tu mai tatou tau mafa lua o o le tau o le moa fata la I le kilo. Sa moa pusa moa ia so la I le fast fulu ta la lima tolo. Yoe. Taimi nei, wa walu tā la I le kilo, wa toi titia se lau tā la I le pusa moa, ia ai mai se fo ia le pusa maa moe, wa si itia tūlanga uma fa ale tonu le ele tise, ia, ma le telefo I o ngaduenga wa le mai ana fai, talu mai le lua o ma le suingo tatou malo. O le porkalame fo il maota vi inga, le afionga ya tole a foa ma inu mai Australiana le la ia mawala wava no te tala noa tua I le o te whaalongolonga I pokalame lea. Sau no leo Dr. Afualo I tūlanga leo exports. Tātou exports fo lea I ma le popo tūlanga ia sa masani na ave I fafo maua mai ei tupe sa moa. Lua o, iwa 10 miliona tā la I le tausanga, le tupe maua. Ai o mai tausanga nei, 10 miliona le pa ule wa iai. Tili tele la, o le tūlanga o iai nei sa moa, o tupe mai fafo le e tupe sidia I le temi nei. A o se upu I o loa avea I fafo. O tupe maua mai income from exports ua matuapa maulalo. Mai ale iwa 10 miliona, to tono whātau sanga, wa 10 miliona o se tanoanga na le lai nei e foi. E lona winga, e tele au wala mawhai o na tātou mau ai. E tūlanga I tātou ta upule nei. Maua ia nisi ta viewpoints I le pokalame tātou, mai si mes. E tau whaapa leni ai. Le tūlanga le iai, e sera o whanua noa. O le tūlanga lea o le lafo mai o tala. Mai mei I liko le malo, mai mai o pia me no fofua wa I liko. Ai le ai. Le ai pe a mala malama I le whaabai. Mala malama I le mea ta ua, o le majority o le maota. O lai ai e temi nei. I le minority government whaatasi. Wa alua whaatasi ma le HRPP. They have the majority of the house. Ai e te ofo. Ke ofo le ngei whai mai 2020 le ai. Ele o te 20 e maa lo ai. E maa lo I le majority of the house. So, ia ui o te whaatawa ina. Pia me le tūlanga le na tū ai.
Malamata upu le ala auli. Sa tu la ile le fia me e lango le tu la fono. Lango le matanga wenga o tato e fo i ele matanga wenga le. She's on the side of law and order. Plain, clear and simple. So ola le me mawai taimi e fai atu nei mau tala matau whaaleanga. Ele avea e whaaleanga ina o lona tau le leia malanga reputation. Manisi tu langa i tua atu o le polkiki. E ave e sea i fia me. Tātou maari le o le pale mia ngā Samoa. I le taimi nei. O le foi whanalungia le tapipi. Iyo, Whanalungia le tapipi. Tula ino le whiu matumate. Ia miso o lan kapinita. O la tua ngai moni lea. O le tule lea ngai al malo. Le lato te lango ina. Ia mtulanga e pe ona ia ia. Ia ino ua kula i kako i foi en mele. Ina ua tu lai mai ta ipal mia le tulafo. Le side o tulafo. O kasi kele o kau ngadelo. Ele i lilo i la ronga mo ia nginga mai asi o kika. O kau e o ia i kai li alu tatino e tala noa i nava. Ia alu mea silina le angai. O ta ngata o sa moa la e tala noa. Ia o ni meo, ia le uma nino sa nonga komisina. Le aise meo. Le aise meo. Le mo le ke mo lianga e tafi a le ala le aise mo lianga. O ia fia me mai e tu langa. Tātou te fiu e ala langa. E peia iai se tautununga i lau mai tau. E peia iai se tautununga i tangata whapea. Whaia pea le tala, whaia. Whai so o le kala. O le a bea ma mea moni. The truth stands. Ia. A tulanga e sili na lea. O le ae mafua mai tono le. Le li o lea o le whana. Iyo, o le ae nga nai. Ia nei whai pule ia o le tule o le fast lea. Lau. O le tūna na e sili o na leanga. Ke loa awa pea e mai e mawhau wau perso so e ngalitanga dua. E le ngaka inga ngaka i mori. E ongo whanau kele aso so ia maka rufai. Pau ala mea tate talo le o no lo tato nunga o mea whapea whawai i lungo le what is the hate? Le wheloko le anga i ma le tau wemu, ma le tau whaaleanga, fola tuloa, fola o le a pasioti ai mai. Tau ai mai whaupunga i wako i whafu. O le ngā fo i whaupunga, ka se le mawhau kalo whai. Ai tupu la. Te o le mea o le ngā tau tuloa, tau tala, it's just hot air. Le mea ki whanau noa ai. Pei wa avea ma ni upu fuilele wale ango ma le kea tangata i lato upu e pai. Pa wale mea ia tini. Te tatonua uia lai sila le atua. Whape feo na whaavai. Te mahalo i ia tu e ngā upu. Whape feo na tatou mawani tai i ia tu e ngā fōlinga. O le whai mai whawhao kuroulanga. You know? Whai ma whaina whai Jamie nei i le HRPP ma isi tangata. E lono winga whawhela le wā i tutonu i le lunga ngai. O le situ e kilo ya. O le kula le sa onga le o le tolenga. O le ano. Ai tala no ai le suafo le atua i taimi. Oh yes. Ia ka kilo foi po kalamele a tatai ai. E tala no ma ia o le atua. O le pepe na wena te pepe. O le foi o como al capeneta. Como el palme. Ia ka fa no i sa no na ile suafo Yesu e wako ia punga e fa fao ia te oi. Kaino ia. Ele o ngatasi. Ele kala fea ngai Iyo. ma le fina ngalo le atua. Ai o me ko le ke le wale kulea mai ano. Ole luko e o fu mama. Na tonu o le upu foi ngā le pao ngā mai ia o seu avalea. Ia so le o la ona fa wi mai. Ia.
o le lupo Yeah. ofu le Yeah. o so Te ava ia soni e te wati. Langa tala le pai puilele. E winga i wa lai ona ia a matala na post. I think I've stood by long enough. Whilst my valiant Uso, Dr. Liva Sayuli, took on these wolves in sheepskins alone. It's time. Mai le whātau sanga o tuanai, sa o a vea o whaatua tuanga i le fast government. Sa o a vea i ei se teimi se whaatino a lato ngā ruenga. Sa a vea i ei le mele o le benefit of the doubt. Sa o wha moe moe, sa mato wha moe moe i le nganga, lango. O le a mawhai o na lato taita ia le tātou atu nuu, i se tūlanga sili atu, nai lo le tūlanga, sa tuku mai ai ele HRPP i le malo. A o le aso, but today, a o lata i se teimi e whaia ia whainga pālota, e au o na tātou fitili lea, whai meira o langa fitili. Are we better off now than we were in 2020? Sauloa malanga whaasolonga maanga, ia le ngā oto atu i thimbia. Ai whaai umai la o le umia maanga, ia saule healthcare, national provident, exports and economy. Ia le whaalua i naile, le mea lenga whai mai ngeia, ia so o alo i afu alo. Lua o domestic exports, sa whaasilia le iwa 10 milionga i tausanga i tasi. O ia talo coconut products. Ai le wapa ua. Well, o le kala lenga whai mai e afualo ana leila, 18 million. Well, yeah. So, yeah, e whai mai la. Yeah, e saula le mea o le pū lenga o le malo. Ma le tūlanga le social climate, le tūlanga le vevela ma le marurua por kiki. Whai mai le mea le wai ai nei. Sa mua, ma kua iai ale autasinga, unity, sa iai le mutual respect, iai le te itanga i sa iai mua. Ia ai lea la, lua lima, na le whātau sanga ai lea wa makua turoa manuia ngā. Ile pepelo na fa Lea lai whaai umai, Samoa, enough is enough. It ends here and now. Lang whaupunga lea. Tātou tū lai whaatasi, rise together, reclaim our future, restore dignity and integrity. Atoe ave te whaamoe mo se tātou whainga malo, pā lota mo ni tai e iai, le lātou naunau te inga, commitment mo Samoa, loto tele ma le au nanga i tangata. Pā lota mo le Samoa, sa o loto, pā lota mo le Samoa whaamaoni, pā lota mo le Samoa autasi, ma le manuia. Let us vote for a united and prosperous Samoa. Vote HRPP. Pā lota la ia ma le poto. Tio keipo. Ese mana ya. Neo tangata tamaya, ai kala vokama. E se ka foi mai o ka se ko kele o ka kai e fatalo fa mai ya. Utanga lo Vincent Alatimu very clear mai ya. Le ala langa Southwest. Plato el matauti, ma leo manino matauti al palmeni, fatasi HRPP mas fulimo al floor, mau al matauti manino. Hey, thank you. Usoti io lo so ne leo ma ya ma lo so I foi lo fioma ma nei al pokalame mata tu tan mala. Kalo pai. O ngai uso ya. Mai leo. Yeah. Renga ruwe. Mai malu kemingi kang mala. Opo malu. Ai. Kalo pai. Ini kini kokong yo Ia mai kang kai ya lai. Pai ngal we Ya no. Se fai a le ta vita so fo man lo sa se do man e po kana me ni fia fifa. Paro fa tai uso que me te patolo. So mai so fo man via la apostolo. Ya so fo man lo sa se lua ma lo la fa ma lo si vie so ngalo fo mana. O supa ese masui
ia manai al pokalame e watu I Melbourne o ka whaftai sua tole a fo e sera tau ma le fau manuia al pokalame lo sase Tai lua lava. a lo whaftai o le ata I tu langi sae ka ai niusami ia la le lei mel te mai tai le fionga to te nuia le fionga mai ava biskota ia e au lei al long kua Ai ni sami o le fanga. o le whanga Ya. ia o mulianga pai utu to finga su'e ia soifua manuia fa'alogologo atu tatou pokalame mai o tara malo soifua fa'afonga mai fanai tia ti savaliga ia Malo. soifua manuia Tai fanaya. matagofia le pokalame e te wati fa'atupu manai le fa'asoa ia o suga teutupe Teutupe Blue Hearts. manai le fa'asoa a le fesili mai afa maogia molianga o le apulaga o ia tasi atu lang fa'apuipui e le ani si mea afa maogia fa'apuipui talpupu na te wati tu sai malo fesili ia o Lori Perry Ariel ia talofa mai ava vesekota e vati o Tara Tai o lava. nonu pusaloa sa o le lesa noanga mai ava o oval vai o karufa o oval vai o la ultima vai ia karufa malo fa'atai ia o lau o Sarah o aku da Sarah Aida ia talofa mai ava ia o nonu pusaloa ia nae Oi. famalo men Tai pokalame nono. ia o mulianga pai utu to finga su'e ia whangutu lua Tai fata lava. lua ia atain mafuta mai ia o sio keilia mai whangaloa ola ia o Sanele toi tu ia fatasi atu Melbourne taula papa Trish le musu leota Oh, ia malo taula oi Hamilton. oi Tai lava. masina ayang ia le alofa mai mola o fionga o Fruen Mile ia whaatai mafuta mai whaatai lango mai Petelo Ioane ia maloso I manuia o Miti Edwards Ya, ia miti malo Oi. miti ia Melbourne. o Arieta lo Ridfile mu ia so ko Oh, ya faftai lava. tai mafuta mai Tapua ia i tapi. Manuele Green ia whaatai le alofa mai ia o mai vaenga nga o ka Tai tele Oi. lava. ai Ala ko yoa. tele o lato Yoe. i Ai ni usami o le fanga. le fanga Ai mumuri atu foi le whamanuia ma le I le afionga ia le malu tusi pisi. Le malu tusi paunga pisi. Ia o le West Auckland. oi tole Ama Henderson. Ioe. I le avea ma le tofia avea ma coach o le tatou manu Samoa. we Yeah. lo to fi Yes. Ia o na fina announce mai ai. kalo fai Ia waku whamanuia le atu e nā whamoe ia ma le patalo fatu a nonu pusaloa ya anai lo fina ngalo ya o mai o le folo al toni fa ya la lo u le fie me ko mi fa taula papa twist le musu leota junior paletti patalo fatu ya ni se yu ya le mafuta ni se Oh, hello. Malo whaftai what an honor. ya Malo le tau. Malo le tau ata. o le mafuta mai le uso le Ai rama. tamale le fai me pa ngoi Ai oe. ko ingalo pa ngoi mo la por pukal ese le vai o lan tal mo Oe. O le mea foi. I le sanoanga a pa noa mas. E foi lele. Na saga ita I pera. Ka ke popole pe o mata I kai pe mai le fatu. Tale pe so ga ita ai. O le mea ia mo moli mai lo point of view. O le mea mo ia whaingo fia nga ka whaalongo I sisi o lai ma lu le leo ma au mai po I lele po pa ma oti mai au le mea le ika mai ale amatanga ka ke le fia whaalongo se awa vau wai e kau wiloa inga I le moni mea lai whai ai a lai kau au mai le leo ke le wha mo I ai pe nga winga mo mo tanga to mo man se mo wai o le ava wan mem sai whainga foi nga pia mo ia nei mau a e ka ba chat klai ki ngai e mo ya misi amala lo ava pau bo e fai as ko kelo si vai nga ye kai ma ia o ia le li ya
o taula papa tuis le musu le ota Ia ia wa kolunga au mai ia si usonga. kalofai ia le ka me mata afa mafi o kalofai Yes, ta afa mafi mana ia langa utanga ta mai. tangata mai a O le fai pia au. ia o Hesnora ma Menesilia to fatolo matangofia po kalame lua vaselua alo fatu Dai. o Tacoma USA Oh, kile yo ate Ioi. koma. Ife. e la marka kale pe spel fa senga melingo ala ro fa maya Oh, ia. malo pile mu mana ia po kalam me kami kion ba ia Oh. nos kami ki mai tuai Pangalua a. ia Malo lava. so ia mai kanga kai ia mai tuai se mato tu malo ia malo fa sta tele ma sta Ioi. ioi ai si mete fi Ia. no ai O le canteen. Canteen ale a Bethesda. Bethesda, Ia, o le canteen lea o le kulonga polo keki lea ale HRPP Council. Le tai fono ai kusa o kako membership vaenga lea o le membership a tātou i le HRPP. Ia, o le HRPP Council, o lo tai fono ai le fionga e alupe matasila i vara whaamanu. Ia, sui tai fono ai si o ka ko alua o tu ia. Ia, o lo o iai fo i ma le lato tupe le fionga ia matapeo avalisa. Ia, se la wi a fo i sa pulea ia le tanga wenga o le customs. Ia, ia i sa moa. Ia, ma isi fo i o lo o iai, o ngā tono ai, tupi lau iti alesana. O le council la, se pulu tolu o lato o lo o whapoea, ma fau tua mo le tato, mo le vaenga whaupu whai. Lea la vai aso lentua na i atu, ia na launch ai loa ma le canteen, a whai o e i Samoa afe ane i Bethesda i le canteen a Bethesda, maua lau superpovis fulu lima tā la, o le kofe barrister kofe fo i le tonga tai nei ia ai te fulu tala fulu tala i o i Samoa ia nai tau mo fia wa tala Samoa ia mai o lo o tala mai le fitu tai au i le tolu le fiafi o lo o baba ai tatu kantine te mai tai la le lei ma le fa maoni ia tui na Seri Schuster ia o tamaita ia i foi le sai le National Bank tai mane io le uso ia tai mane oi ma le tatu tene sifi leo o Juliet une mai vai moso io o la to io lo fa fuere tatu canteen ma na tua foi mo tatu e fa fo mai o Samoa ai ana la fo ane se tu Samoa ia e wane i tatu ai ngai i se la to tita ma fa ma se superpovi. Ia okay loe, oi ia male muli a kaku 685 radio, le afionga ia tono ngata, Sioeli, tae a uma le iwa le tae au o loo tau whai mai ai fo i manea fo i siana, por kalame o loo au mai a mai sa moi, tae a uma ia pai i eiso wha manuia, wha amalosi fo i singa fo i tātou tua ngane o loo nganue mai le media i Samoa, ai wha fitai lava ute, nau nei tai ave le whaakitai i tātou tangata ma lava o loo ngā lulua i lupa social media. Ia, podcast, o post, te lea fo i o ngai o kei e le whaata moe ngi. Ai whai mai, I'm reading Dr. Liva Sayuli every day. Whaakitai waka malama i mea wai ngā whaalonga ia tātou ia kalangoa. Ai leo malama ai a there ia nai just to singa ia mai ia Dr. Liva ma Dr. Etewati ma mea wa latu inka lesi ai ma fia ka longo ma ai mai ia se pauna so tala nei ia fi limu vanga na te tio ar koe ona o toe fa popo ni kan kai ia lo mai o Liva Sayuli Dr. Liva Sayuli lo sa no mai we make our stand now ma lo tai o tangata ele ilan kala tanto mai o le ilan kala ko fai le bon ya o petelo yone la mafuta mai samatau malo so ifo so petelen mafuta mai o tu unasa malo la mo po kala mata mo fie o mana ye fo yo po kala me le utanga ata mai na le la ya elang lang mai
ia o Junior Sauni ma Pesone Iosefo ia lae ia lofa mai mo tau Tai lava. Flint Lifa io so keiria Oh. io so keiria lengi New Zealand sa leo fu sa mo io ka vilanga kei lo Malama io tula. malama tau ti ngao o komsina mai le ia e foi fia me tapo kalame malo so fasta ma futa mai io tala tu vale ia malo brother leone filemu ia fasta uso ele mafuta mai ia mai lato uma o lo fa pe ona lo fa me po kalami io o vaenga le fia fai se talo fa pito o ngai ka ko audience Maria. lato ia e fa fonga mai fa ma no sine fia ia me se o por kalame uma fa tele io to fina ngalo fa ia io tai o fina ngalo to te fa ia me se o la tu la fa se a winga Malo, Maria lava. wale masino le nei vai tau tu langa o le malosi o le tau faleanga ia o ke leo loia inisia la leo ai wo maua tu langa i faleanga fo yo au ia i lungo social media ia wa o se to lua na elifa pe na mapo misai le me ngama manino le i tu langa yo ai i tu langa yo ia i faufaunga ia mese o me fa tupu ta te tau fai e fa leanga ia o ma vo na ma ta pena a ole nganga ina ia o mafua ia na loto te o longo ia li o le tu Mali ia mala malama ile tau tia o tau fasele ia i lungo social so o ma io e ma te fai tau langa ni ia okay lo foi o tu langa na le ko ke le o ko o le kamo fai loa e vaku se isu ile leo se mea moni ia kurioso i foi la to tamu fai faleanga tamu fai ia fai se wala koe ka pea ina ia ai o e ta ua le tu le tai lava. Wai le panga no ina fo ia uso ia tau na Papa Trish. Ia mai se fo ia ua ia nganoa. E lo uso le ne yafu. Wa leva ona tau fai mai le tau nei. Atasi foi mai si tatou keyboard warriors. Mai ale lua tasi. O tau mawhai. O tau sira fia foi le whainga tā lea. A wae tele ina alo fia e tangata ia le o mai interview. Yui. Vai aku e sau e whaifina utala. Wa alo fia tele tangata taru ai tu langa leo. Ia o tātou umanei. Lea lava sau maa e tongi. Lea sina upu whaamalusi au. Sina whaamani nonga e te whaia. Mole atu whaakitai. Tātou whaamoe le atua. Aua foi tātou te whaapea. Ko ile le whaonga le suafa le atua. Ile awala sise. Tātou whaamoe le atua. Ufi o tātou. Tātou te. Kako ke kalia aia ia tūlanga ia. Ono lea lawai au mai. Ma o le tala whai so o leo ke whaia. Koe lele, tala noa mai I le issue, tala noa mai le mata upu. Aua le whaia mele ka alunga whai mai e. Koe le ta alo I tangata. Ai le ta alo I le ta alunga. Koe le au mai ni o mau. A batu sa o manatu. Te wha so a ai. A le mele o tau whaleanga. Mai maua ia le taimi. Mai loa ere mau lalo o tūlango lo iai. Pe va tal pa tu suma fa fianga ngai ya muri ang tele soti tele o le westi po west of tai ma fa mai fa tai te tal tai lava la to ia le te tal fa sia wina ta to tu langa le fiona I apostolo e a foi ni ole a fai ki kala ngoi ne ia mai e sala ina o tal no la ngo sa ia ta be a vai foi na te tala noa mai vai na e sala ina e tala noa le anga mo le pala mo na mai sa mo e tulanga metodologia ele fasiringia vai na le ia e tulanga uma e pe ona ia la to e fai ia via le tu pa wal na o le mauta ia le ia e te talo vile anga ngolele e sosoani ne fa manino le mafufa o le meu o le anga mai
Usawa o le tātou te tau mawhai ina ia toi po i sa moe le mena ia. Yoi. Ia o le mawhai o malata lata ina ui le ba. So o se mea lai mawhai ona tupu i le vanga leo. Le vāvenga mai le tu. Amen. E te talo i le tu le vāvenga. Yeah. Ni mawhai ona toi whaafo i sa moe le mena ia. Yoi. Toi whaafo i sa moe le mata mo fi sa ia. So e mea umana tātou te whai. Ni tātou te wha moe moe i vāvenga le. Yoi. O le anganga po nā komisita man pulema. E tautua mata nonofo, tautua ma le lengu tua, tautua ma le maluo le taitai au. E le mawhaiona langa se leo. Au lo wha moe moe le mano le tu. Martia la tō. A fua ia i le tele o nei leo i wa fie i la au marusi nei weita. O le mano. O le mano. Ia o e fau nei mea. E fau nei mea tu langa o isa no. Ia e wha moe moe i vāvenga ma. Mana i vāvenga o le tu. O le iti mea wa sui sa moa. Taru wai le whainga maro lea. Pei wa whai vai lava isi tangata. Pei wa tulou lava pei wa whewhete tangata i wha leo. Wa whewhete. A ufua i tausanga sa iai le HRPP. E iai teimi no o ta ia ai savali ma protest. Mo le siteni o Samoa lua ke maltonu. Ia. O ia tu i da epa, ia whameitu le epa wha au pēra ia tō. Moe, ai na alu al savali lima fe tangata lua ke maltonu. Anga ia tu i da epa ma HRPP. Sa whaile protest, whaasanga i le VHEST. Tele le pasa, ke le mako sui mai le pango mai. O le tūlanga le i fō mai le teimi sa ese a ia i fōi ma le malo. Ia o matu ia fōi, o a umarupe matasina matu iama nisi. E ana mo a mai a mea nei, sa iai le saorotonga. Sa iai le saorotonga tangata i wha leo. O au e HRPP, e iai lo una mona fōi lea. That freedom to protest. Pei fo yon tatu masani ya tunu i fafonei ai ana te mine. Wa wa tau mia tanga tai lo. La uava ai mana u fafu. Ka lo pe lu mangai te aki u ko mai te mai tauna toe suia. Ave ese le tu langa le wa yai. Toe wo ta ua o le hate politics. Ai wa au mai wa fai ina tu loa koe a te anu mai ai ngō upu. And it's not right. It's not right. Ai por kiki ma whapale nenga ma te mokalasi. E whai mana malama. Kala mua mana malama. Na uma lea o i papo. Ia ngō ale lai te alo anu. A le mea lewa iei tātou. E pewa o le mwhainga kana mua Samoa. Bottom line o tātou o Samoa, tātou te nau mo le manui o Samoa. Ai le maua se manui a le feita ngā i lewa iai ma upu so na lafo i lunga o tūlanga ese. E iai la whaai ua tu loa ma la u tala nei ati. A paito te sida fia ia le tamaitai, Jean Nico. She's an influencer on my Australia. Ia na malanga si tamaitai lea pue maila na tama ma le sunga ya tu le epa. Ai ulu tala langa post. This is not a political post. E umana pue la wata I ya tu le epa. Ute anu pue maila wata ya fia me. Ma pue a olo o nai tangata e masani ya ia. Ui a ole whainga. Ua ahala langa uma unfriend, unfollow e amalea. Pe maila la utala. Ile te tauna whapea. Ta ia tutusa tangata uma ia ola sa o loto I tutono Samoa. A whaifo e aru e iai sau mata upu e pete e na iai pe a ngā I le malu. A e lai te lele avanua e wha ai loa ai. E pei ona o whai I la aso. E ui a pole ha. E hei pa pēr na kau whare pupuia o si pēr. La iai sa o lotonga. Human rights.
Anga le tatunga ia. Lia sa Pau mo. ai leo sa kana ia fiafi malau. Ava tele whaapetai sa mō sa kuai. A pai o le ala wasina upu au ngā. Ia whaapetai le atua. Ai ai fo i se upu wa sala ma se upu wa soona laa. Paa marulu atu paafu i mai. Lafo i lu le aina. Ai toi whaafufonga mai i le portalami o le moana sau. I le vai aso fō. Ia ai ai fo i ni mata upu e fia pautua mai ai. Ia message mai tatu portalami. Fia lava portalami. E whaasoa atu ai masa idi atu ni manatu e mawhai o na whau ai low fina ngalo. Ma tau te le whaamaro sia. Se tūlanga, i waenga wha upu whai, na ua maninoa, le mea mātou te iai. Ai pau le tūlanga, ia paasoa atu, i le mafua anga o mātou lango inai, le HRPP. Lo whaafitai Na no whaafitai sa uawa no. tele, whaafitai. Ioi, lo whaafitai sa noa mai ava. O le sinama no lau tia le HRPP le utau whai ni tapa, me se tape nanga mo whai ngā pāru. Lua onu. Ia mawhai o na toi whaafoi ai. It felt. Awa o le whaavai lea o nuu manuia, whaavai o e kalesia manuia, whaavai o se malo manuia. Toi whaafoi ai ma. Ili tasi e pia o sawa. Ile i whewaiwai ai whapea ai. Ile i aise whewaiwai ai ngā whapea i tonu ai. O le pelu le lewa au mai tonu ai. Kwa i malepe ai. E iai mātua ma whanau o makwa i ali iandia. Le ke e o whanau i mātua. Onga o le whiamreu au mai tonu al whainga mātua. Ua makwa i onga mele o eini. Ia maua tilo i se lumana i ta ape o samo. Tilo i se lumana i male pe lepe o le atu. So le sila namanu lau tia le japipi le uta penai mole luo i mawhai no la tō tu whatasi a inga. Wāro te tonunga, le whawai leo māruma. Wa inga. Wa a mali pe lepe a inga, le mawhai o tātou atina inga se atu no. Ia, sa mo, whai ua tua i nasi whamtalama. Ia ele i whai wina puka lame, ia e tui whataro whatu leo so ia elwa ai toi lolo, ia malo whaftai mafuta mai, e tua te whasi whaftai. Ia o asiawa ato ni tu ipea i whaftai mol po kalame manaia au ngā tele o speinga le ni usila fo speinga le sa mai fia fo samata samata sa wai ioi o le speinga le ma ko foi la o lo ape ka no lo ai nei ile usanga o falsa katoliko samata o lo kwen fana le ta uto i samata na sosoani maliu i samata tan i samata o tamal no si tama to ina ya miko ya walu lo le avel ta lo wai nei na ya la ko inga le wasi avale ma fa sama ya le ma futa menia fia fa tele asiava pe ma futa mai ya flint lifa ya ma lo lava lo sai fa ma lo si ya o lo so i fole ri Amen. Dai lifa le alosi afalino manuia telele por kalame mata mo fie ia fa soi foina ne fia o lewa o fa to fa mai le fa fonga ia o se lau mai an sa no ia te mai ya tulanga pe ona ia ni por kalame ne fia le ase fa le to o le ase tulanga fa le to no le ngana o se upu ala vale wa fia se fina ngalo fa mangalo noi fa mangalo ma fa ngalo au se ngana e ono mo wa se me aunga ta fi mai ia ta fi mamau ia mai e mau tino o le wingo al por kalambe ne e longo pu ia lisamo ina ia mala i me moni o lo tupu le tumo e leo ia se tulanga tau fa se e leo ia se tulanga tau fa le ai uta mo fa ngale ngana fa ngo fie mala ina ia mala mai al komikiki se no tanga tu yo sa molo fa funga yo le nganga na to tuli tau lisi por kalame le ves fo ye mati to mafuta to me le fio me to me te lo ia ta to te tal no fa so ani fisi mai te mi nei fisi mai ai
lo ia sinia ia o lo foi vai ua o le vana tau tua le tanga luenga leo au mai ni auto fisili tato fatala no ina ile fia to no nga foi na ia manino ai mama malama tu langa uma ia o tape nato le kalise katoliko ma e kalise cristiano il vai sasili ia iso le pamana tu no le mali ma to so fuman malo Yesu kai au le fi fatu ku Yesu ma kai au le fi fatu ku Yesu la pama ia fio Yesu tape na molon mali ia manuia tape na nga umal vai sasi tato tu filo ai le sto na ia sau ia lo famale ngali le tu moli to lo to so fua ia maso mato wala le fiafi fa so fuina ma ia manuia la tapo dai to fa sai fua.